Kako posuda u kojoj spremamo jelo utiče na hranu? Hajde da proverimo zajedno. Veliko hvala svima koji su nas zapratili. Ako ste novi ovde, kliknite na to dugme za praćenje. Kod nas je uvek ukusno, a često i poučno. Danas pravimo makarone sa sirom, ali ne u običnoj tepsiji, već u zemljanim posudama. Makarone kuvamo u posunjenoj vodi oko 8 minuta, uz povremeno mešanje, jer ne želimo da se zaljube u šerpu i zalepe za dno ili jedna za drugu. Dok se testenina krčka, pravimo kraljevski preliv. U jednu činiju spajamo domaći sir, gustu kiselu pavlaku, malo mleka da sve poveže i jaja za onu savršenu strukturu. Sve to dobro sjedinite dok ne dobijete glatku, bogatu smesu. Ne zaboravite da nas zapratite za još kulinarskih eksperimenata i obavezno prelistajte naše prethodne videe. Ima tamo ozbiljnih đakonija, ali i sjajnih izveštaja sa putovanja. Kada su makarone spremne, selimo ih u njihove glinene krevete. I bogato prelivamo pripremljenom smesom. Sada idu na sunčanje. Ubacujemo ih u rernu, zagrejanu na 220 stepeni. Pečemo ih sve dok ne dobiju onu neodoljivu, hrskavu zlatnu koricu zbog koje vredi čekati. E voilà, naše zemljano čudo. Makarone sa sirom, hrskave s polja, kremaste iznutra, spremne da vas osvoje. Hvala vam što ste se družili sa nama.